I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu i danas ćemo da igramo Clash of Clans. I šta ćemo mi to danas lepo raditi u Clash of Clansu? Danas ćemo malo da napadamo i da donatamo drugim ljudima trupe. Ovako, što se tiče buildera, imam 2-3 buildera, znači gradi mi se ovaj Spell Factory, bit će za 21 sat i onda ću moći da imam i Heal Spell. I ovako, sad imamo neke malo napade. Teklog, evo na primjer, napadao sam ovoga čovjeka, zato što, ne znam, imao je 50.000 jednog i drugoga, ovdje sam postavio malo arčera, stavio sam jednog arčera tu i 3 arčera ovdje. Onda sam spavnuo malo više barbarijana, zato što da ne ubiju odmah ove gobline, da gobline mogu isto da to uzimaju. I da, uzeli su oni tu dosta luta i ovdje sam stavio barbarijane pa sam stavio arčere i da oni pokupe taj sav lut. I da, ovdje onda ovaj arčer je otišao ovdje i nije ga mogao dovatiti Wizard Tower i on je to polako rješavao. Da, ako čujete nešto u pozadini to grmi, dobro, samo da znate da to grmi vani. I da, ovaj arčer ovdje, sad ću da malo brzo, znači ubili su sve arčere i ovaj jedan arčer je ovdje ostao i pustio sam ostale gobline i njih, da mi ne bude dosadno dok čekam ovoga. I njega su ubili i 58% dobio sam 8 trofeja, tako da nisam išao na trofeja, ali eto. Da imamo sada, kome imamo nešto da donatujemo, evo ovome tipu, donatovat ćemo. Evo 4 arčera. Znači, samo sekunda. Ok, ajde ovo ćemo da trenujemo. Ok, 130, samo da imam da vidim koliko imam, da mi bude isto. Znači, 38, da. Trebam još 2 arčera. I da, što se tiče ljudi, ovih baraksa, mnogo su skupi, znači milion za samo jedan barak, ali dobro. Znači, mogu onda ću imati još i 5, još ću moći da trenujem. I da, bit će baš cool. Da, wallbreakeri će da mi se upgradeu za jedan dan. I da, evo, znači za jedan dan 250.000 sam dao. Arena Splash 40%, Favorites, to znate. Targets Ground. Sad imamo dobro, Ground. Znači vidite, nema neki target, favorite target je ova prva. Any i defenses. I ovo nema. Ok ljudi, ovo je 300 košta da sad završim, ali ja neću, requestat ću trupe i donijet ću da mi se donate u Wizardi. Ovdje piše da imam još ova 3, ali evo stavit ćemo na 3, evo Training Fish i full mi je kamp i idemo da napademo nekoga, da uzmemo malo luta i možda ćemo da završimo sa epizodom. Da, ok. Idemo vidjeti dalje. Ok, 86.000 luta ima. Samo da vidim da mu se taj lut nalazi. Unutra je. Da. 86.000 golda, ali samo da su ti gold mine-ovi. Da li on ima gold mine-ovi uopšte, evo. Sad čekajte, 1, 2, ima gold mine-ovi, su mali, ali dobro. Ok, sada ću da postavim nekoliko arčera ovdje. Evo jedan tu arčera. Tu. Da li će da zahvati, hoće ovdje, neće. Ok, pustit ću ovoga da vidim da ima klan trupa, nema. I sad ću da spawnam barbse i su barbarijane, da to poskidaju. Ok, ajde slušaj taj zid da pustimo unutra ove moncove, ajde. Evo ga, slušajte se zid, sad puštamo sve unutra. Ok, pustit ću ovdje ovoga. Bravo, 2 videa su otišla na ovo.
I možda će ovo biti dobar napad, možda i neće. Dobro, ima tu još, ovdje imam ja tu još arčera, mogu bi da spawnam arčera, da idu i oni unutra. Evo ga, spawnao sam dosta arčera. Eto ga. I sada ću pustiti arčer da pokupe još luta, samo što ih je ovaj mortar ovdje raznio, ali dobro, znači ne znam zašto niko ne ide. Evo ga, idite na to, bravo, znači okupe i ovaj loot odavde. Sad ovdje pucaju na wizarde i bravo, srušili su i to. I ostalo još tu dosta, ali mislim dosta, ali ja sam 59%. Eto recimo da je 60% i nekoga arčera pucaju ovaj zid, zato što su arčeri glupi. Pucaju zid. I da, eto, uzet će ubiti ih ovaj mortar, neće iz prve, ali će iz druge. I da, uzet će još tu 300 golda možda. I da, ok, po meni je uspješan napad, imam sada dosta golda i eliksira. Uzeo sam 86.000 golda, što je ok, sa ne toliko dobrom armijom. U redu. Sad ću da pokupim, stavit ću da mi se prave wizardi i ovo, i ovi barbarijani. I koplenici su veoma dobri, zato što njih može da zavisi napad, na primjer. Zato što mnogo brzo lome to i sve. Ok, što se tiče klan Vora, znači napali su nas. Evo vidjet ćemo da pogledamo ovaj zadnji. Znači ovo je naš zadnji koji je Town Hall level ne znam koji, ali napao je to čovjek koji ima Town Hall level 6 i imao je dobru armiju, čak imao je 3 wizarda koji su level 5, ja mislim. I da, odvukao ih je ovdje i nije imao spell, lightning spell, i postavio dosta arčera, ali su wizardi vjerovatno, ovdje su ih, evo spawnao jednog wizarda, ali ova wizardi su jako dobri i vjerovatno su oni i ubili njih. Ostaje još jedan wizard i svi su bukvalno pucali wizarda i dobro, taj arčer je ostao i ubili su njega. Ovdje je potrošio dosta arčera, ali je imao giant level, mislim 6 ili 7 iz clan trupa i bacio ovdje heal spell i 2 gianta su se ovdje healovala do kraja i još jedan giant je odletio, tako da je sve im propalo. Čak nije mogao ni da probiju zid, tako da i ovo im je propalo. Tako da odličan napad. Odlična odbrana postavljena, ne napad, znači vidite, ubili bukvalno su ih, oni su ih skoro sve poubijali dok su, ali imali su taj heal spell tu, tako da ih to spasiš. Ima još jednog healera, tako da, ajmo reci, vidite, oni su probili i 3 starovi, ja mislim da je ovaj naš igrač bio 3 starovan. I da, evo sad možemo da ubrzamo još napad, znači vidite, mislim klasika, išli su pustiti tu još wizarda i dobro. Ajde sada ćemo mogli bi da vidimo i naš najbolji zadnji napad. Znači, Nazar je napao, znači Nazar je nas napao. I da vidimo. Ajde, dobro, sačekajte samo sekundu. Znači vidite, mi smo napali, znači ovaj sam pokazio zadnji. Znači naš je napao ovoga, imao je dosta healera i tako. Evo sad na brzake da samo da vidimo ovaj report, zato što morat ću da ugasim, snimanje, ubrzat ćemo. Znači ovdje je bacio lightning spell, bacio je dosta trupa, znači imao je dosta goblina. Ne znam zašto je toliko goblina ponio sa sobom, ali dobro, nebitno. Ovako, obrana od Tetsuya nije bilo nešto, ali srećom pa su arčeri pucali ovaj zid, tako da dobro, bilo je lakše. I ovaj air defense je uništio ovoga healera, tako da nije mogo više da healuje ove.
i Hillary je bio dosta jak.